Vaši i naši gosti u večerašnjem fejsu su Muni Bušanović ispred Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i Izudin Bečičić Zenga ispred BH Fanatikosa. Ja vas pitam, gospodine Bušanoviću, šta će Nogometni savez kao krovna kuća i reprezentacije našeg fudbala poduzeti u vezi toga? Da li ste vi spremni da pomognete nama da mi istjeramo pravdu na čistac, da dokažemo da smo napadnuti, da smo sakaćeni, da smo gore dočekani, da je to sve jedna velika čeka bila, jer policija je nas pratila, možete zamisliti i helikopterom, niko nas nije dirnuo dok smo išli prema Beogradu. Ali to je sve bilo radi CNN-a i Reutersa koji su platili konvoj. Ali kad smo ušli na stadion, oni su se samo distancirali od nas, opkolili nas i mirno su posmatrali sve što se dešava. Prvo su srpski navijači iz Republike Srpske počeli nas da gađaju. Mi nismo imali čime da odgovorimo. Znači nismo imali ništa, sve su nam oduzeli. Bili smo goloruki. Mi smo kidali stolice u prvom mahu da zaštitimo svoje glave. Oni su 3 put pokušali preko tunela dole, ispod tribine. Da ljudi ne znaju da je to slično kao na svadbinu Koševo, ili tako tunel ima, odnosno prolazi ispod. Oni su tim tunelom, vjerujte mi, imali su noževe u rukama, to su momci koji su očevici bili, koji su nam govorili, da su imali noževe, Šajkače i Karadžićeve majice, da su pokušali da nam se popnu na tribinu. Tek kad su i naši odbili i kad su prebili neke od njih, u samoodbrani, opet ponavljam, tad je policija intervencala i ušla kao fol da nas smiri na našu tribinu. Znači, po svemu ovome i po srbijanskim medijima, jer znamo da su oni majstori za prevare i laži, mi smo krivi, a mi smo gore samo branili svoje živote, a naša namjera je bila samo da dođemo, da navijamo i da damo podršku našoj reprezentaciji. Da, omjer je bio 100:1. Jeste. Mi smo poslali pitanje na početku dnevnika u rubrici Halo Centralni da čujemo i neke reakcije, pa ćemo nastaviti razgovor, odnosno završiti. Vlast Slišković je tu pogriješio, zašto nije iz tog momenta izašao odmah, pokupio igrače, vratio se nazad. Jer ta utakmica bila prodata čim su nam dali Grke da nam sude, znači znao se izvod utakmice. Trebali su znači naši odmah, a ne da nam stradaju navijači i tako. Sramota je za naše državno rukovodstvo da je sjedilo na tribinama i gledalo utakmicu na kojoj stoje noliki transparentni nož, žica, Srebrenica. Neka ih je sram, a neka je sram i međunarodnu zajednicu. U Zenici zbog vrijeđanja jednog crnca onake sankcije, a tamo u Beogradu onaka sramota i nikom ništa, je li tako? Teško je stvarno bilo svim momcima gore i ja stvarno želim da se zahvalim svima koji su bili gore, koji smo bili skupa. Moram napomenuti isto, nadovezati se na gospodina Hafizbegovića, bili su gore i robijaši iz Zenice, bili su pitari, horde, zla i manijaci iz Sarajeva, bio je red armije iz Mostara, bila je gerila iz Travnika, fukare iz Tuzla, bili su Sijuksi iz Lukavca, bila je jedna ekipa iz Bugojna, iz Prijedora, neki oprosti oni koje sam zaboravio. Bila je čak jedna ekipa koju smo poslali karte odavde, Torcida, Sandžak, i oni su bili sa nama. Svi smo bili na jednom okupu, svi znamo kakva je situacija u Premier ligi, između navijačkih skupina, ali gore toga nije bilo se nade. Svi smo bili kao jedan i svi smo se branili smo jedan drugog. Jedino šta od svega toga treba upamtiti jeste činjenica da su televizijske stanice u manjem entitetu napravile uživo trosatni prenos slavlja sa bijeljinskih, banjalučkih, beogradskih ulica, baš kao da se gluho bilo vratila 1389. Kosovska, dakle, bitka, pa pobjedili oni koji su tu bitku izgubili. Otkuda im tolika sasvim nerazumljiva radost kad je objektivno jači pobjedio objektivno slabijega? Da su tukli Brazil sa 5:0 ne bi se toliko radovali niti tu radost trosatno televizijski prenosili.